Pozdrav svima! Dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Za danas sam pripremila recept za slance bez kvasca. Istopite 100 g maslaca. Ukupno sam upotrijebila 500 ml brašna, no za početak stavite 400 ml, a preostalih 100 ml koristite za oblikovanje. U brašnu umiješajte jedan prašak za pecivo i izmiješajte. Ja koristim Nutri-Free slano brašno, ali ako koristite obično, odaberite T550 i posolite u ovoj fazi. U otopljeni maslac dodati pola decilitra tople vode, 2 žlice jogurta sobne temperature i 2 žlice kiselog vrhnja. Svi sastojci trebaju biti sobne temperature kako se maslac ne bi zgrudvao i kako bi tijesto lakše rukom izradili. Izmiješajte sve sastojke. Preostalih 100 ml brašna koristite za oblikovanje tijesta. Ako do sada niste, pretplatite se besplatno na moj YouTube kanal. Klikom pretplati me ili subscribe. Obavezno značite zvončić pored kako biste dobili obavijest o svakom novom receptu koji dodajem. Moj trud i rad možete podržati i klikom na like. Ovo je odličan recept za pecivo bez kvasca, zdraviji i manje se suši. Kiflice su mekane i fine i dan poslije. Nadam se da ćete recept iskoristiti, praviti i da ćete ga preporučiti svojim prijateljima. Ovo je mjera za 6 slanaca srednje veličine. Svaku lopticu razvucite u pravokutnik zaobljenih kuteva. Lagano urolajte. Ne brinite za prazni prostor, ako previše tanko ne razvijete, tijesto će narasti i popuniti taj prazni prostor. Slance premažite žumanjkom i pecite u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva na gornjoj rešetki od 10 do 12 minuta. U 2 žlice vode stavite malu količinu soli i sode bikarbone. Izmiješajte i dodajte žlicu brašna. Smjesa treba biti gusta kao za palačinke. Kada su slanci gotovi, prelijte smjesom i vratite u pećnicu 1 do 2 minute. Pečene slance premažite uljem i prekrijte kuhinskom krpom dok se ne ohlade. I za kraj klikom na moju profilnu fotografiju ovdje pronađite više mojih recepta.